ket dada LTL daw ko. Ketia amono apay ama pasang atur poselina satan uresan tayo me. Agdara ti puso ko ket makarikrik ti baro. Tinggal makitakan ekstati saan uray dagi ti dua. Kanayo na nga ay palkan kuana apay isunat ket apay saan ka. Sapay nang nangat ipin madirig na no saan naset metaya ko amatay ka. Ketia amono apay mapasama pagpasalingan na saan uray saan tayong nao. Agdara ti puso ko ket makarikrik ti baro. Tumingal makita kanas kati saan uray dagi ti dua. Ketia tuwatukin to kanong Islam. Tinggal makita kayo iskusted na ket dada LTL daw ko. Ketia amono apay ama pasang matupuselin nga satan uresan tayo me. Agdara ti puso ko ket makarikrik ti baro. Tinggal makita kanis kati saan uray dagi ti dua. Kanayo na nga ay pagkangguana apay isunat apay saan ka. Sapay nang namak iting madirig na no saan nasak metaya to amatay ka. Ketia amono apay mapasama pagpasalingan na satan uray saan tayong nao. Agdara ti puso ko ket makarikrik ti baro. Tumundal makita kanas kati saan uray dagi ti dua. Uno kanong Islam. Tunggal makita kayo iskusted na ket dada LTL daw ko. Ketia amono apay ama pasang atur poselina satan uresan tayo me. Agdara ti puso ko ket makarikrik ti baro. Tinggal makita kan ekstati saan uray dagi ti dua. Kanayo na nga ay palkan kuana apay isunat ket apay saan ka. Sapay nang nangat ipin madirig na no saan naset metaya ko amatay ka. Ketia amono apay mapasama pagpasalingan na saan uray saan tayong nao. Agdara ti puso ko ket makarikrik ti baro. Tumingal makita kanas kati saan uray dagi ti dua. Ketia tuwatukin to kanong Islam. Tinggal makita kayo iskusted na ket dada LTL daw ko. Ketia amono apay ama pasang matupuselin nga satan uresan tayo me. Agdara ti puso ko ket makarikrik ti baro. Tinggal makita kanis kati saan uray dagi ti dua. Kanayo na nga ay pagkangguana apay isunat apay saan ka. Sapay nang namak iting madirig na no saan nasak metaya to amatay ka. Ketia amono apay mapasama pagpasalingan na satan uray saan tayong nao. Agdara ti puso ko ket makarikrik ti baro. Tumundal makita kanas kati saan uray dagi ti dua.